Hashize imyaka irenga 30 mu gihugu cya Repubulika Demokarasi ya Kongo hari ikibazo cy'umutekano muke. Aha ni uturutse ku mwivumbagatanya w'abaturage cyane cyane higanjemo ihangana ry'amoko. Aho Repubulika Demokarasi ya Kongo ibasira abanyamurenge bwoko bw'abatutsi babazura uko bavutse. Kenshi na kenshi leta ya Kongo yibasira abantu abanyamurenge cyangwa se abantu batutsi b'abanyamurenge ibashinja ko ari abanyarwanda. Gusa nabo bakayisubiza mu magambo bagira bati: ese turi abanyarwanda hano ni mu Rwanda, kuri muri Kongo, ubutaka bwacu se mu Rwanda buri. Biri no mu mpamvu zateye umutekano muke muri iyi myaka yose, aho rimwe na rimwe bagerageza no kwinjira mu Rwanda abakongomani bari kurwanya u Rwanda ariko rushyigikira aba banyamurenge. Mu mwaka wa 2012 amashyirahamwe y'aba banyamurenge yibumbiye hamwe maze bakora umutwe, gusa ntabwo ari umutwe wemewe na leta. Birumvikana neza ko uyu mutwe baje kwitwa umutwe w'inyeshyamba. Uyu mutwe w'inyeshyamba waharanira kwishyira ukizana ku burenganzira bwabo, watangiye kurwana n'ingabo za FARDC. Nyuma yaho umutwe ukomeza guteza imidugararo ndetse no kurwana cyane urwanira uburenganzira bwabo. Mu mwaka wa 2013 waje gufata umujyi wa Goma mu gihe kingana n'iminsi mike cyane. Nyuma yaho baza kuwurekura bawusubiza mu ngabo za FARDC, ndetse nyuma yaho baje no gucikamo ibice. M23 baragomeza bararwana barahatana. Gusa amahoro y'ibiganiro yatumye imirwano icogora. Hanyuma mu mwaka wa 2021 uyu mutwe wongera kwegura intwaro utangira kurwana nanone, kubera yuko ibyo basezeranye ntabwo byari biri gushyirwa mu bikorwa. M23 ni umutwe umaze kwibaka mu buryo bwose bushoboka, yaba mu buryo bw'ibikoresho ndetse n'abasirikare bawujyamo, cyane ko buri mwaka winjizamo abasirikare birenga 5000. Ni umutwe uri kwibaka mu rwego rudasanzwe. Ahari Repubulika Demokarasi ya Kongo mu myaka yose yagiye ishinza u Rwanda gushyigikira uyu mutwe. Gusa M23 nayo ikabihakana yivuye inyuma. Aba batutsi ngo ko bw'abakongomani bagomeza kwicwa muri Burasirazuba bwa Kongo umusubirizo umunsi ku wundi, isaha ku isaha, umunota ku munota. Repubulika Demokarasi ya Kongo nayo igomeza ajya mu bihugu by'amahanga ikomanyiriza u Rwanda ngo rufatirwe ibihano, ahari ni irushinze gufasha uyu mutwe mu buryo bw'ibikoresho ndetse n'imyitozo n'ibindi bintu bitandukanye. Gusa u Rwanda narwo rubihakana rwivuye inyuma. Ni kenshi na kenshi leta ya Kongo igambye ko izatera u Rwanda. Ubwo birumvikana neza ko iramutse iteye u Rwanda haba havutse ikibazo cy'umutekano mushya. U Rwanda narwo mu magambo make ibikorwa byinshi rwavuze yuko leta ya Kongo igize ashoza intambara ku Rwanda rufite ubwirinzi ndetse no kurinda ubusugire bwarwo. Abatavuga rumwe n'ubutegetsi bw'u Rwanda baherereye hanze mu bihugu by'amahanga bagiye bahurira hamwe maze batangira kwisuganya ndetse bakora amatsinda atandukanye, aho bitegura kuzatera u Rwanda. Gusa u Rwanda narwo ruryamiye amajanja. Biri no mu mpamvu zatumye umuhungu wa Habyarimana, Jean Pierre Habyarimana, yaje muri Repubulika Demokarasi ya Kongo mu minsi yashize, hanyuma aza gufatanya cyangwa se aza kwihuriza hamwe na leta ya Kongo mu migambi bafite mibisha yo guteza umutekano muke ku Rwanda. Igihugu cy'u Rwanda cyo kigomeza kibiyamaganira kure, cyane ko perezida w'u Rwanda mu magambo yakomeza yivugira ati: mu myaka ya 30 ishize twanyuze mu bihe by'umwijima, nta kintu na kimwe tutatanga yewe yaba n'ubuzima kugira ngo aho twavuye tuhasubira. Ahahise ni habi, hari habi cyane. Rero gushaka kuhadusubiza twahara n'ubuzima bwacu, ntacyo duhomba iyo twaba turi guhumeka kuka kanyuma twagakoresha twirwanaho ndetse duharanira uburenganzira bwacu. Perezida wa Repubulika y'u Rwanda Paul Kagame yavuze ibi nyuma y'uko arashize amezi make agiranye amasezerano na perezida wa Kongo Felix Antoine Tshisekedi. Aho yagiranye amasezerano ku by'agahenge muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Gusa ibi ntacyo byatanze kubera ko imirwano yakomeje kubura mu gace ka Uvira muri Kivu y'Epfo. Inshuti bakuze mudaheme gukurikirana amakuru yacu uyu munsi n'aha tuyasoreje. Komeza ubane natwe hano kuri Taifa Rwanda. Niba uri mushyashya ubane natwe igihe cyose.